لسر جوینا نویسگها جن و زاروکاتیê ENKSê کو جوینا خویا هیوا حزیرانê انجام دان بزانبن چه مجار دوی جوینا خود گوتو بیش کرن لسر چه بهتر وستیان گرنگی دانه چه در انجامان درکتن بلا از زانیاریان جمیوان خو خانم حیات قیچو endamê Nivîsgeha Jin و زاروکاتیê ENKSê گوتو بیش بکم لگلوی به مجاره خانم حیات هدمات باش به و ام بیجن جوینا خویا هیوا حزیرانی ولدار خست و تیده هجمارک مجار تیده گوتو بیش کرن دست پی که ام بزانبن او مجارن کو و تیده جوینا خود گوتو بیش کرن چه بود و بهتر گرنگی دا چه هذا دلائل اختلاف الرشد والتضارب كارمند آرتيك جيرة فاسيسي كنال يفرينين بورو بلو رولا آزادی بانا جزن درمافê جبوه جباتامن اوفيسالتو صاروا في براسي ابدمك تبع كورونا وروسي وحدث سيتم سيبو جباتامن كول سريكي ديرتاني تلكم شاكي هاتن بود بشترن يا يتنين البدرة فاطمين وشاكي في سريدا خلصناوي دروبانيا خديلين وضعفهم فيني وصلتنا بوديست أم جلسي رنجتي بسرح تكني بالسربان بنتكرين بود بحقيقة فرصة لعصمتين كن أم جلسي تكني وما شرمزار وضع الكوردي وأدنى في الكوردي أو في وحدة شرمزين باطانا بر أم في دولة شرمين بالتالي تأثر باش بگومان نوکو هون بخوا نویسگها جنان و زاروکتیê نه بگومان بهتر گرنگی دیدن مجارا جنê هون سر جنان بهتر رادوستن اگر ام بین سر binpêkirinên کو در حق jinên Kurd têne kirin divê derbarê bi taybetî binpêkirinên ku در حق jinên Kurd yên li Efrînê têne kirin ji aliyê grûpên çekdar ve hûn ser vê yekê jî hûn rawistiyan وەکو me dît beriya çend rojan vîdyoyên bi vî rengî wekû çawa hejmarek jinên Kurd di zindanên grûpên hemza de hatin dîtin ev vîdyohat bi şêweyekî berçav hatin belavkirin ev mijar bi taybetî we çawa gotobêj kir di civîna xwe de هلبت حكايات يعني كريارانا الشرمزاريين بتاريخها 28 يناير شبك هاد كردافتن بناوان جروبين تدار او جروبين تنبرو وجربشن فرقة الحمزات وهنا مشكيتن قالت شرد ناوان بشيبه مداهمة حتى ومقرات يحسرون بحق وانده قالت شنو يفضلها رواندن كاتبون برنج نمرو باي إنساني وان كاتبون وان بيتاب تربون يعني أبقى السبايات يعني نظرية أن في وقت أو في تاجين نقارب عن شرمزار أم قام بسن برخصني مقناص برخصني نابدلتي بأمبان كقدسين بقى نابدلتي رول السياسية قارب نظام سوريا من سوريانا جسم باتينا ونظام قفتين بقى نبدأ بود دولة أساسية بس انتهاء بسكين نظام جنسين تقدار سوريا بسكين وآرامي وأساسية وان نصار باش خانم حياة هون وكو نویسگها جنê يعني اركي وچیه چجوتي خواستن بتایبتی دی درباری جنê de درباری binpêkirinên ku در حق jinan de têkirin wekû ham amaje kerî zindankirina Kurdên Efrînê ji aliyê grûpên çekdar ve ku têne zindankirin ji aliyê wan grûpan ve di zindanên nehînî de ne binpêkirin der heqê wan de têne kirin yani hûn binpêkirinên bi vî rengî hûn tewsîq dikin hûn belge dikin wekû nimûne
كاري وا بتايبتي دوی واریده چیه؟ هون چی دکن؟ برافي كارنا أو عشان تعرف هندرة إنجمانية أم شرمزار بكن شيء تكها binpêkirinên بحق جنان بيكرين جهان التقاليد في كرد بتايبتي احنا سكنات سكنين اعتصامات سكن شجنا تفقدنا عند التنزيل انتهاكات وتوثيق وفيتك يا سعيد انظر انجماني هي تواصلنا جارتيري بطاقان تكتير ديوان رفض السورية وكل تفاصيل انتهاكات الجسم هذا binpêkirinên أن أوفيتا يا سعيد يا انظر انجماني أن أضحي قديم بله گلک سپاس جبو endamê Nivîsgeha Jin û Zarokatiyê ya ENKSê خانم حياة قیچو ج قامشلو تلگلمه بو گلک سپاس لسر آمده بوناته